Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 z'ukwa 10. Mu Burundi hari kuba igikorwa cyendikwa ry'abanyagihugu bazatora mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2025. Ariko komisiyo yashinzwe Seni iravuga ko imibare y'abiyandikishije kugeza ubu mu minsi 3 ishize yerekana ko urugero ruri hasi y'urwa bitezwe. Abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi 742 n'ijana na 11. Mu Rwanda abahinzi baravuga ko bugarijwe n'ibibazo birimo imbuto y'indobano bihenze ari no ntandaro yo kuzamuka kw'ibiciro. Hari gukoreshwa uburyo bushya bw'umucanga kubera iki? Kuko iyo ukoresheje itaka kagemwe kamwe nk'aka ngaka kaguha ibirayi hagati ya 5 na 6. Iyo ukoresheje buno buryo bwo mu mucanga akarayi kamwe kaguha uturayi hagati ya 15 na 20. Muri aya makuru kandi tubafitiye n'umuhanzi w'umunyarwanda. Ndi umushakamba, ndi rutimu, ndi umushakamba utagira imbeho mu nda, nige masamba intore. Ntiwibagirwe n'abazamuganga ndetse navugwa mu mikino nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibyo byose n'ibindi turabirambura mu kanya nyuma yuko Nina Iradukunda abanza kutugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umwe mu bantu bazwi cyane mu bubisha bwo guhohotera abana baciye kuri internet yakatiwe gufunga ubuzima bwose n'umucamanza wo muri Irlande ya ruguru. Bivugwa ko Alexander McCartney yahohoteye abana barenga 3,500 bo mu bihugu 30 akoresheje umwirondoro utari wo kuri internet. Abategetsi bavuga ko McCartney yigira umukobwa akiri muto mu guhenda abo yahohoteye kugira bamurungikira amafoto atabagenewe kwerekanwa. Umwe mu bo yahohoteye muri Amerika yarafite imyaka 12 yari yahuye akoresheje inkoho ya se aho kwemera ivyo McCartney yamusabye gukora. Umucamanza yisivyo vyaha bimwe mu byo kuryohera no gukora ikibi vyasize inkovu mu bwana bw'ababikorewe. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu Volker Turk avuga ko amakungu akwiye guhagarika intureka ziri mu buraruko bwa Gaza, akagabisha ko amasezerano yo kurwanya ihonyabwoko ategeka ibihugu vyayemeje kubuza ko riba. Mu itangazo ry'ibiro vyiwe i Geneve, Turk yisibira ko biraba ibihe vya mbere bibi kurusha ibindi byose muri iyo ntambara, aho abanyagihugu b'abasivile bategwa amabombe, bugarizwa kandi bakishishwa inzara. Ni inkuru ya Imogen Fox muvamwije rya Prime Ndikumagenge. Iryo tangazo ryerekana kurushirizaho gukoma induru mu nzego za mbere zo hejuru muri ONU kubiriko biraba mu majaruguru ya Gaza. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu Volker Turk yavuze yuko igihugu cyose cy'abantu kiboherwa mu guterwa amabombe ahatana hamwe hatekanye hasigaye. Ibihugu 196 nivyo vyemeje amasezerano ya Geneve. Turk akaba yabibwiye ko ubu rero bitegerezwa gukora kugira ayo masezerano yubahirizwe. Na cyane yongeye ko hari ibyago ko haba ihonyabwoko, ibihugu byose amategeko abitegeka kubuza ko riba. Gushika ubu abategetsi bakuru ba ONU baririnze ijambo ihonyabwoko kuvyerekeye Gaza, ariko amajambo ya Turk no kugabisha vyeruye ko amategeko mpuzamakungu yerekeye ihonyabwoko ashobora gukoreshwa. Mushikiranganje wa Libani ho guhanahana amakuru yisigitero ca Israel caguyemo abanyamakuru 3 icaco mu ngwano. Ziad Makari yagirije Israel ko yatumbereje n'ibigirankana kuri abo banyamakuru igihe bari baryamye mu nzu ya Kiringenzi mu gitondo cyo kuri wa gatanu.
amasanamu ya video yaho vyabereye mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Libani yerekana imodoka zanditseko itangazamakuru zuzuye ko ivumbi n'ibihomoka. Israel ntacira ivuga ko abasirikare 3 bishwe mu migwano ya vuba n'umugwi wa Hezbollah. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko abasirikare bimbangukira gutabara barashe igisasu ca rokete. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Inama nkenguzamateka yo muri Kenya ivuga ko aho yakirira ubutumwa bwa email hahagaze gukora kubera kurengerwa n'ubwinshi bw'inyishu zishavu ku nteguro y'itegeko ryo kongereza ibiringo by'umukuru w'igihugu. Inama nkenguzamateka yari kwirakira ivyiyumviro by'abanyagihugu ku minyanyuro y'ibwirizwa shingiro yo kongereza ibiringo by'abategetsi batowe bive ku myaka 5 bije ku myaka 7. Ubwo rwego rwavuze ko rwakiriye ubutumwa burenga ibihumbi 200 gushika kuri wa gatanu, ari nawo wari umunsi ntarengwa wo kubishikiriza. Iyo nteguro y'itegeko yarateje uruhagarara igihe yashikirizwa na Somambike wa Perezida Ruto. Abanegura iyo ngendo bavuga ko gusubiramwo ibiringo bifise ingaruka zikomeye kandi ko bitari bikwiye kwiharizwa n'inzego nshingamateka na nkenguzamateka gusa. Wahoze ari umutegetsi mu ngabo mu mugwi urwanuzwi cyane wa Lord's Resistance Army yakatiwe igifungo c'imyaka 40 ku vyaha vyo mu ngwano yakoreye mu buraruko bwo mu gihugu c'Uganda no mu bihugu bibanyi. Urwego rwihariye rwa sentare nkuru yo mu Uganda ruca imanza z'ivyaha vyambukiranya imipaka rwaciriye igihano kirekire ca mbere Thomas Koyero mu rubanza rwa mbere nk'urwo mu gihugu. Inkuru ya Ansoy mumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Thomas Kweyoro yahamwe n'ibyaha 44 kuri 48 yaregwaga birimo kwica, gufata ku ngufu, gushimuta no gusahura. Yakatiwe ibihano byinshi kuva ku gifungo cy'imyaka 5 kugera kuri 40 bizakomatanyirizwa hamwe. Uwo mugabo wahoze ari umuyobozi wa Erera yashoboraga gukatirwa igifungo cya burundu cyangwa igihano cy'urupfu, ariko abacamanza batangaje ko birengagije ibyo bihano byombi kuko yinjijwe muri uwo mutwe w'abarwanyi akiri umwana. Bongeyeho ko yagaragaje kwicuza kandi ko atagifatwa nk'ubangamiye sosiyete. Igihano cye kizagabanywaho imyaka 15 yaramaze mu buroko. Abamwunganira mu mategeko babwiye urukiko ko ateganya kujuririra icyo cyemezo. Umutwe wa Road Resistance Army ushinjwa gukora amabi mu majyaruguru ya Uganda kuva washingwa mu mpera za 80 na Joseph Kony umaze gusimbuka inshuro nyinshi yashatse gufatwa. Igitigiri c'abantu bapfuye mu gihuhusi muri Philippine ubu cashitse kuri 46 n'abandi 200 bandi babuzwe irengero. Ibihumbi amajana bahungishijwe bavana mu ngo zabo. Biracagoye gushika mu duce tumwe turi aha twonyene cyane cyane mu karere ka Bicol. Perezida Ferdinand Marcos yavuze ko ubufasha bushobora gucishwa mu kirere, ku butaka canke mu mazi. Ico gihuhusi Tsami ubu cavuye muri ayo mazinga, ariko uturere twinshi turacarangwamo imvura nyinshi. Biracashoboka ko ico gihuhusi gishobora kugaruka kigatera kandi. Frida. Urakoze. Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi, ahari kuba igikorwa cyandikwa ry'abanyagihugu bazatora mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2025. Imibare yabindikishije mu minsi 3 ya mbere, no kuvuga kugeza kuri uyu wa kane ejo hashize, yerekana ko urugero rw'abamaze kwiyandikisha ruri munsi ya 29 byabo urwego seni rushinzwe gutegura amatora rwiteze. Ibyo byatangajwe n'umuyobozi warwo Prosper Ntahorwamiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri wa gatanu. Ntahorwamiye yanasubije ko myidogo y'abanyagihugu bo mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bavuga ko bategekwa kujya kwiyandikisha ku ngufu, hamwe n'abanyapolitike banegura ingengabihe y'amatora. Inkuru irambuye tubaze Jidas Yundi Mundu uri Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, Prosper Ntahorwamiye arongoye umugwi seni uje gutegura amatora, yabanje gutangaza ibitigiri by'abanyagihugu bamaze kwandikwa ku rwego rw'igihugu. Abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe, ibihumbi 742 n'ijana na 11. Nukuvuga ni bice hafi 29% dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Intara ya Gitega nizo ubwa mbere
hamaze kwiyandikisha abarenga 482. Iyizi bwa nyuma nayo ni Burunga, hakaba hamaze kwandikwa abarenga gato 205. Mu burere bumwe bumwe hari abanyagihugu bidoga ko baburabuzwa canke bagategekwa kuja kwiyandikisha ku nguvu. Hari n'abasitanteri bimwe vyangombwa abanyagihugu babituye kubera batariyandikisha. Akarorero ni muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Mu Rwandiko umusitanteri w'iyo komine Nadine Nibitanga yasohoye kuri uwa 4 yategetse ko umunyagihugu wese afise icyo asaba mu ikomine ategerezwa kubanza kwerekana agapapuro yiyandikishirijeko. Ibi vyatumye bamwe n'abandi bagira amakenga bakibaza ko iyo ngendo iteye kubiri na demokarasi. None Prosper Ntarugwami yarongoye SNI abivuga ko iki? Abene gihugu barafise uburenganzira ico bita droit, barafise nico basabwa ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwene gihugu kuja kwiyandikisha sikosa. Biri mu bivyo leta ijejwe. Igihugu kibandanya kirera abene gihugu. Marari iteye bavuga ati murondera umusegetera. Utawuronsa arahanwa. Ikiza gitere tiravuga ati genda mwicandagishe. Mwe ntibabacandaza. Barakosheje. Hambavu y'ivyo hari n'abanyapolitike banegura indinganizo y'ikirangamisi c'amatora. Mu gihe igikorwa cyo gutanga intonde kizotangura kwigenekerezo rya 9 gushika kujya 2023 Kigarama uwo mwaka, bamwe muri bo babona ko hasigaye umwanya muto cyane. Ku bwabo ico kirangamisi nicorohereza n'abazoba bifuza gushinga inani. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe ya PDR. Itegeko rigenga amatora mu ngingo ya 29 iravuga yuko inani z'imigambwe zishoboka mu gihe umukuru w'igihugu amaze guhamagarira abantu mu matora. Ngiye kuraba kirangamisi nayo ca SNI, umukuru w'igihugu azohamagarira abantu kwitoza itariki 7 z'ukwa 12. Hama itariki 9 abantu batanga gutanga amadosi. Cyangwa rero ngene itariki 7 umukuru w'igihugu amaze guhamagara ico kirangamisi, umunsi umwe w'itariki 8 imigambwe ishobora kujamo kugira ngo bagire inani. Hama itariki 9 batanga gutanga amadosi. Urumva ko gikumira abantu bashaka kuja hamwe. No ngaha nyene Prosper Ntarugwami arongoye SNI yatanze inyishu. Abipfuza kugira inani umugambwe A na B na C nibabe baravugana. Iyo tariki rero niyagira ikivuga ati umugambwe Dunato n'umugambwe bazoja hamwe bace bayitubwira bazana idosi. Baripanga umunyamugambwe azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba bataravugana arindiriye iki. Rero kijya kirangamisi twakishikirije itariki 15 z'ukwicumi ni muharure ni misi 15 shira ku kwezi kwa 11 kose ni itariki ndwi ni hafi amezi abiri. Amatora y'abashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine atekanijwe kwigenekezo rya 5 ruheshi 2025. Ayabakenguza amateka atekanijwe kuwa 23 mukakaro umwaka wa 2025. Amatora y'abakuru b'imitumba nayo azoba kuwa 25 Myandagaro umwaka wa 2025. Gildas Ihunda Impundu Ibujumbura. Tuve Bujumbura tujye mu Rwanda aho urugaga rw'abagize ibigendanye n'ubuhinzi ubworozi n'amashyamba Rwanda Agricultural Trade Union ratu mu mpine z'icyongereza bavuga ko kwegereza abahinzi inzobere muri uwo mwuga n'ibikoresho nkenerwa birimo n'ifumbire imbuto ari nabyo bizafasha kongera umusaruro w'ubuhinzi. Bityo rero n'ibiciro by'ibiribwa ku isoko bikagabanuka. Abahinzi bavuga ko uretse imihindagurikire y'ikirere bugarijwe kandi n'ibibazo birimo n'iby'imbuto y'indobanure ihenze bituma igishoro ku bihingwa kiba kinini, ari nayo ntandaro yo kuzamuka kw'ibiciro ku isoko. I Kigali inkuru ya Yves Bucyana. Aha ngaha turimo turatubura imbuto z'ibirayi mu mucanga, noneho ubu buryo budufasha kugira ngo dusarure uturayi twinshi. Mu butubuzi bw'imbuto y'ibirayi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Musone Vode na agronome n'inzobere mu gutubura imbuto mu kigo cy'ubutubuzi cya Seed Potato Fund aranyereka imirimo ikorwa ngo haboneke imbuto nziza y'ibirayi igurishwa abahinzi igatanga ibirayi byiza n'umusaruro mwinshi. Kuko iyo ukoresheje itaka kagemwe kamwe nk'aka ngaka kaguha ibirayi hagati ya 5 na 6. Iyo ukoresheje buno buryo bwo mu mucanga akarayi kamwe kaguha uturayi hagati ya 15 na 20. Abahinzi b'ibirayi bavuga ko igishoro kiri hejuru cyane bitewe n'imbuto y'indobanure ihenze, amafumbire, imiti n'ibindi bigenda mu buhinzi. Igishoro kiba kiri hejuru kuko ubutaka bwarazamutse bwarahenze, noneho n'imbuto zarahenze. Ubwo amahirwe dusigaranye ni nkayo kufumbire kuko ifumbire yo irimo nkunganire ya leta. Ko imbuto zo ziba zihenze kandi hari n'imbuto ziba twavuga ko atari nziza kuko ziba zimwe zimaze no gusaza. Mu butubuzi bw'imbuto
nk'izingiro ku buhinzi muri rusange. By'umwihariko mu mbuto y'ibirayi hari inama bagira abahinzi mu buryo bwo gukoresha imbuto nziza yizewe kandi ishobora kongera umusaruro. Sinduhunga Vincent ni umuyobozi mukuru w'ikigo gitubura imbuto y'ibirayi cya Seed Potato Fund. Umuhinzi uzakubwira ati nahombye, ni wa wundi uzagafata ya mbuto y'igihumbi tuvuge na 200 cyangwa y'igihumbi, none akagenda wagahinga nabi atakurikije aya mabwiriza yo guhinga neza, akazasarura toni ziri munsi ya 20 kuri hegitari, wowe arahomba. Twe imbuto niyo twayishyira no ku bihumbi 200, ariko akagenda agahinga neza agakuriza amabwiriza yose akabona toni 30, n'undi yaba kiri kunguka. Nuvuga ngo ibanga riri muri imbuto nziza, inyongeramusaruro zihagije, zaba ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, kugira ngo uzazamure umusaruro ushobora kugera kuri toni 30 kuri hegitari. Mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bigaragara mu buhinzi, urugaga RATU, Rwanda Agriculturist Trade Union, rugizwe na bamwe mu bizi by'ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba, rumaze gutangiza umushinga mugari w'imyaka 5 ukubiyemo ibikorwa bitandukanye byo gufasha abahinzi kongera umusaruro. Isaac Munyaneza kuri urwo rugaga. Zimwe mu ngamba dufite no gukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo habeho kugabanuka kw'ibiciro kw'imbuto, kwegereza ibikorwa remezo abahinzi kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi mwinshi. Ikindi cya gatatu ni ukugira ngo dukomeze gukurikirana imikorere y'abari abagoronome babiri twashize ku murenge bagiye gukorana n'abahinzi badakorera mu biro ahubwo bakorera mu mirima, tumenye ngo ese umunsi ku wundi ni iki bakora, ibibazo abahinzi bahura nabyo ni bihe, bikemugwa bite. Ibyo rero bizagira uruhare mu gutuma umuhinzi yeza umusaruro umutwaye amafaranga makeya ndetse n'igiciro kibari gitoya. Ni umushinga uzakorera mu turere twose tw'igihugu. Mu kuwutangiza hanamurikwa ifumbire izegerezwa abahinzi kandi ku giciro gito. Ni ifumbire yahawe umugisha n'ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB ngo yitezweho gutanga umusaruro mwinshi. Aimable Rwakayanga akuriye ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB mu karere ka Rubavu. Ikibazo cya mbere ije gukemura iyi fumbire bituma igihingwa cyera vuba. Bivuga ngo twari dusanga dufite ibirayi ubwabyo byereraga iminsi 90. Ufashe nk'ubwoko bita Kirundo, andi moko nka Kinigi, Gikungu, izo mbuto zaraga iminsi 120. Bivuga ngo rero nka Kirundo ushobora kuzabona igeze nko ku minsi 60, ubwo n'amezi 2. Bivuga ngo tuzaba twungutse igihe. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, i Rubavu. Urakoze Yves. Iyo nkuru ni nayo izaba iri ku kiganiro Imvo n'Imvano cy'ejo kuwa gatandatu tugeze ku isaa 1:13 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 11:47. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Nyumva. Tujye ku muziki tugane n'umutumire wacu Masamba Intore. Masamba akaba ari n'umutoza w'itsinda ry'u Rwanda ry'imbyino n'indirimbo gakondo. Amaze rero igihe mu bitaramo yizihiza imyaka 40 ari muri uyu mwuga. Nyuma y'ibitaramo bimaze kubera mu Rwanda, muri Canada no muri Denmark, yaganiriye na mugenzi wacu Audace Makado amusanze i Buruseli mu Bubiligi, aho yarari mu gutegura indirimbo Muhore wararaye mu buhanga bugezweho. Masamba anasigura urugendo rw'ubuzima n'ubuhanzi bwe muri rusange ndetse n'udushya twe. Tega amatwi. Ndicyogera mu nkuba singome nabaza ngira icyubahiro mu mihigo nk'abandi warwageza bigarama rwangara mu murenzo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo uwanze gushira amakenga ati ndi nkera beza ndumushakamba ndi rutimu ndi umushakamba utagira imbeho mu nda nige Masamba Intore. Navukiye i Burundi ko kunda aho kurera ndahiga n'amashuri yanjye nta nubwo byangoraga kubera ko ikinyarwanda n'ikirundi tuvuga bimwe. Ntangira niga guhamiriza no kubyina, maze kwegera imbere gato na papa aranyigisha kuba umutoza. Mfite imyaka 7-10 indoto yanjye icya mbere cyari football, ariko negere gato hejuru harimo no kuganira n'ababyeyi banambwira yuko yegura i Burundi ariko umenye ko uri impunzi, nuko wamenya kwanza ibijyanye na gakondo yawe aribyo bita imico kama mu Kirundi, kumenya amateka, hanyuma ibyo bizagufasha no kuba n'igihe uzagendayo uzaba ufite package yuzuye. Ngeze no mu myaka nka 21 cyangwa 22 nahise sanga abandi ku rugamba kugira ngo dufatanye gutabarira igihugu. Uraba umugabo
aho utabaye tugushimiye ubutwari watweretse ngo erega ndabizi nyir'umuringe yagize ati ni ukuvuga ngo aho ugiye hazakugwe neza hazakugwa amahoro ndagusezeye ariko ndakwifurije kuzagira amahoro kandi ndasaba Imana yuko uzagaruka tukabona wirira mwihoreze rwagihuta eloko munene eloko makasi ndirimbo ntiyumve gusa n'abanyarwanda muri Kongo ni igihugu natembereyemo cyane nari mfiteyo ababyeyi za Goma za Masisi za Bibwe za Rucuru za ku misozi y'umurenge narahageraga rero kubera ko ururimi kenshi wasanga rubahuza ari Igiswahili n'Iringara mpita mfata rwagihuta kubera ko nyikunda cyane mpita nyishira muri Ingara umutoza wa Ballet Nationale igihugu gitumirwa hirya no hino kwerekana umuco wabo murahemuka twarahishaga byari mu ntambara ariko ubu ni Urukerereza ni igihugu kandi nanjye nkagenda nyine yabana nyoboye timu bafite ibintu byo ngombwa byose by'umunyagihugu wiyubashye n'idarapo icyo tubifurije hari umwaka wagezeho indirimbo nyinshi zijyanye n'ubukwe ubukwe bwose untumiye wese ahari hose si Kigali gusa mu Rwanda rwose ndajyayo nkanga gusa ko bahuza amatariki ngira uwo mpakanira ku munota wa nyuma ibyangombwa byose nabishizeho ndakunze ubuhanzi mbukora ndi muto mbukora mu buhunzi i Burundi mbujyana ku rugamba ndigisha urubyiruko nibiza n'inyongera kuri jyewe ako karirimbo ka Masamba Intore rero katugejeje ku kiganiro cy'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. mwereho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino reka mbajyane muri za shampiyona zitandukanye ku mugabane w'Uburayi impera z'icyumweru hateganyijwe imikino ikomeye ya El Clasico mu bihugu byinshi mpereye muri Espagne Real Madrid izakira Barcelona mu gihe amakipe yose ahagaze neza kandi ari gutera ibitego byinshi umukino uzabejo kwa gatandatu Real Madrid iri hafi yo gukora amateka imaze imikino myinshi idatsindwa hashize amezi 13 yose n'imikino 42 ishize izahura na mukeba wayo w'ibihe byose Barcelona yashyizeho amateka y'igihe kirekire idatsindwa imikino 43 yose hagati y'umwaka wa 2017 na 2018 mu Bwongereza English Premier League yo iduhishiye umukino uzahuza Arsenal yakira Liverpool Arsenal ishobora kubiri mu bihe bitari byiza abakinnyi basa nabibagiwe ikinyabufura cyo kwirinda amakarita atukura ndetse n'imvune no mukino myugariro William Saliba atazakina nyuma yo guhabwa ikarita itukura mu mpera z'icyumweru gishize mu bakinnyi bashidikanywaho gukina umukino harimo kandi Bukayo Saka ni mu gihe Liverpool yo imyuka yayirushaho kwiyongera uko igenda itsinda umukino ku wundi mu gihugu cy'Ubutaliyani Inter de Milan izakira Juventus ku cyumweru naho mu Bufaransa El Clasico itegerejwe ni Marseille izakira Paris Saint-Germain ku cyumweru hagati aho umukino uteganyijwe kuzahuza ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid mu kwezi kwa 12 birashoboka cyane ko wazabera i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi ngo abayobozi ba La Liga bizeye ko FIFA izabiha umugisha bizaba ku nshuro ya mbere umukino wa La Liga ubereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA niryo rizatanga umwanzuro wa nyuma kuri icyo cyifuzo kugeza ubu uwo mukino uteganyijwe gukinwa ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mbere gato y'ikiruhuko cya shampiyona ya Espagne biteganyijwe kandi ko Atletico na Barcelona bazakina irushanwa rya Espagne Super Cup rizahuza amakipe ane mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere rikazabera mu gihugu cya Arabia Saudite ayo niyo y'imikino nabahitiyemo kuri wa gatanu gendi Yves Bucyana urakoze Yves reka tugume Kigali mpijambo Yvette Kabatesi muri baza muganga Mwireho neza
Perade ni imwe mu ndwara zifata uruhu ituma umusatsi upfuka mu buryo butunguranye. Turayisobanurirwa na muganga Albin Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Perade cyongereza babyita ngo ni alopecia areata, ni indwara umusatsi ugenda biyizanye ariko igatera uruhara rutari rwa ruhara rwa burundu. Igaragazwa nuko ujya kubona ukabyuka mu gitondo ugasanga umusatsi wavuyeho, nta kintu cyahakubise, nta ndwara wigize urwaraho, ukavaho kuruha gasigara hanyerera, ariko nubwo haba hanyerera ubasha kubonamo twatwo umusatsi uba uzazamukiramo. Ni indwara iboneka cyane mu bagabo no mu bagore, abana n'abantu bakuru. Ishobora kuza ugasanga umusatsi wavuyeho igice kimwe, ishobora kuvaho ahantu henshi, ishobora gufata n'ibindi bice by'umubiri. Naho bya bimenyetso ku mutwe n'ahandi biza bimeze gutyo. Iterwa n'iki rero? Ni ukwivumbagatanya k'umubiri. Ubu nicyo abahanga bari kuvuga cya mbere na mbere cyiza. Donc icyo bita ngo ubwo ni maladie immunitaire cyangwa maladie auto-immune. Ubu umubiri ukora abasirikare bajya kwataka umusatsi n'ibiwugize aho utereye. Ntago ari umusatsi gusa wo ku mutwe, ubwo ni ku mutwe, ingohi, ibitsike, no kuvuga ngo ahantu hose hari urwoye n'ubwanwa. Perade y'ubwanwa iranaboneka cyane ahantu hose. Hari n'igihe ifata n'inzara, ifata ibice byinshi cyane. Ariko hari ibindi bongeraho batekereza ariko bitarahamwa, bavuga ko ishobora kwihutishwa n'ibindi bintu bitandukanye nk'ama infection bajya bayavuga. Hari izindi ndwara maladie auto-immune nk'izifata umwingo, ibyo bita thyroidite d'Hashimoto, za trisomy. Ariko ubu icyambere na mbere ni umubiri ukora abasirikare bajya kwirwanya. Hanyuma iraryana bigenda gute? Ntabwo iryana habe, iyo ubwayo ntikurya. Ibishobora kukubabaza ni ukukubangamira mu bijyanye n'imitekerereze. Bana umuntu w'umudamu cyangwa se undi muntu ukabona umusatsi wavuyeho. Ni ibyo ngibyo bikuremerera mu mitekerereze, ariko yo nta kindi kimenyetso kijyana nayo cyo kuvuga ngo irakurya cyangwa urahashima cyangwa uragira gute. Nta n'ibindi bibazo by'ubuzima ishobora gutera? Ntabyo rwose. Kereka iyo wagize umwaka ikaba hari bya association ikaba ishobora kujyana n'izo ndwara zindi, ama infection nakubwiraga, izo trisomy nakubwiraga, ibyo ndwara z'imyingo n'ibindi. Ariko yo ubwayo nta kindi. Hari icyo mufasha umuntu wagize icyo kibazo kwa muganga? Perade ni indwara igoranye kuvura. N'imigorane yo kuvura bituruka no mu kitera kitaramara kugaragara neza. No vuga ngo kitaramara kugaragara neza n'ubwo ubu ngubu nka 70% bita maladie auto-immune, ariko ntago ari byo gusa. Urumva no kuyivura nabyo biribuze kugorana. Ni indwara isaba ngo kenshi utega amatwi umurwayi pe. Ntago yenda kujya kumwica, ariko ugomba guha agaciro uburyo bimuremereyemo. Cyo ni icyambere. Ni nanone ukongera ukareba ese nta zindi ndwara afite. Ukareba ese no mu buzima busanzwe nta stress nyinshi afite. N'urugero kuko stress nayo iri mu bintu bishobora kudeclencher iyo perade. Ukabanza ukamenya se no mu muryango we ntago ari abantu bagira iyo ndwara ya perade. Nabyo ni ngombwa ko twumvishemo icyo kintu cya heredité, donc le caractère génétique. Ukareba irangana gute, ni ngombwa cyane. Ngarutse ku miti rero hari myinshi, hari iyo dusiga, hari iyo guteramo, hari ibinini, hari ifasha imisatsi kuzamuka, hari uburyo bwinshi. Ntibagiwe ko bavuga nka 60%. Iyo ufite iyo perade tuvuga en plaque, cya gice kimwe cy'umusatsi cyavuyeho, bavuga mu mezi 3 ubundi ko binikiza, umusatsi ugatangira ukizana. Bakongera akavuga ngo iyo ari uruhara rwavuye umusatsi wose mu gihe cy'umwaka umusatsi ushobora kuba wigaruye. Byagiye bigaragaraho umuntu umwe amuha imiti undi ntibayimuhe, n'ubundi ukazabona uburyo bevo bazamera mu mezi 6 mu mwaka nta tandukaniro. Ikindi n'uyo miti nubwo tuyikoresha nabwo ntabwo kuvuga ngo umusatsi urahita wose. Hari abo uhituza pe, ariko ubundi ariko kubona ukabona umusatsi utangiye kugenda uza uduce tumwe. Ikindi nuko ni indwara ishobora kugenda igaruka. Ibyo ari naho hahandi haziramo ngo umurwayi muvurama muganira ibyo bintu mubyumvikaneho. Umunsi ushobora kuvura ibi, nyuma y'imyaka 2 ukabona hafashwe ibindi bice by'umubiri. Muganga Albin Irakarama wadusobanuriraga ku ndwara bita perade ituma umusatsi upfuka mu buryo butunguranye. Ni naha rero dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikigali ni gasanduka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Uramuke nawe Yvette ndetse na muganga Albin Irakarama mwaganiraga ni namwe mudusingirije umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa nkubwire ko ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com. Ejo ku wa gatandatu n'imvo n'imvano, ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana byanyuzeho
hano kuri BBC gahuza miryango. Twafashijwe na Abi Wilichia ni Prudence Nyumba wakoze guhitamo BBC gahuza miryango kuri uyu wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru. Uraharyana weekend nziza. Thank you.